Piştî di salan ji têkçûna Daeş û rizgarkirina devera dawî ya dibin kontrola wê da. Hîn bandora vê rêxistina tundiraw li ser civakê heye. Got bi hezaran qurbaniyên Daeş ta niha alûziyan dikişînin. Di demên dawî da Hesedê hejmarek ji malbatên ji herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji kampa Holê serbest berdan got vegerin malên xwe. Dengê Amerîka serdana vê malbata got ji bajarokê Sirînê kir. Got ji ber metirsiyên ewlekarî navê xwe diyar nekir, lê me wek Fatima danasîn. Ev malbat û gelek malbatên hatin berdan rastî gelek alûziyan tên, wek alûziyên aborî û tunebûna alîkarî û taybet got gelek ji wan tenê jin û zarok in. Ev ji bilî alûziyên got ji nû ve bi civakê re tevger bibin û zarokên wan herin dibistanan. الحمد لله الكل متقبلنا وبالعكس. سپاس به خود هر کسک ما قبیل دیگد. هر جنگ یان میرک ویر راته سلافت کدام دیاره که ما قبیل دیگن. هر کس دخوازه هاری کاریه بگه. لیتن گوتن راستی حتی نو که کسی هاری کاری نکریه. لی گوتن جی باشه. بو من بسته که ما قبیل دیگن. جبلی گوسه زاروکن فاطمه ده انجام شر دا جیانا خواه دست دان و هرجینه وی ده زندان دایه گلی و گازنجان جروشا جیانا خواه دکه. و دا خازا آلیکاره کر دا گو خواه و زاروکن خواه جرامانی تندراو بپاریزه. كل شيء. إذا ضليت على هالحال هاي اگر از دوی روشه دا بمینم از اجوی والاتی چم او روم. اگر کسک هاری کاری من و زاروکن من نکد حلبت جیان دیا زور به. لی اگر هاری کاری بینه بشکش کرن از الویر بمینم. احمد شواخ گو کفالتا بردانا وی مالباته و گلک مالبات هلگرتی سرخواه دبیجه. گو او به وی ارکه رادبه جبر گو لگور نیریناوی کونبونا هجمارک مزن جمالباتن داعش لگل هف آلوزی زیده دکه و رامانین توندراو دنا وان دا بهتر دبن. جبر وی دبه گو اف مالبات وگرن ناف جواکه و وی را تفگر ببن و زاروک هرن دبستانان دا گو فکر و رامانین داعش جبیر بکن. موضوع إنساني أول شيء. بري هرتشتي أو مجارك مروفية أرمان جي تفجر وان مالبطان حكي أن وان كسان لكامبان دا لقال هاف بهلن هيشين وان دي وقت خبمين و ناهين جوهرته لي حكي أن وان لمالين وان خلقين وان و جواكي وگرنن هل بدي چارك دن تنها جواكي دا پیدا ببن و جیانا وان ده وگره وگ بری و پیوسته که ام حودو خوش ببن جوان را دبستان و آلیکاری پیوسته پیوسته وان پتر به آلیکاری و قبول کرنه هیا پیوسته وان به مه هیا که ام لکلک وان بسکنن رایدارن ریوبریا خسر لباجاروک سرین دیار کرن. گوهری داوی چل مالبات ج کامپا هوله وگریان دوره و بری وانجی هنک مالبات وگریان و ددنزانین گو پیشکشکرنا آلیکاری ج آلی وان و بردوامه لی پر هندکه جبر تنبونا درفتان و زیدبونا مالباتن گو به حوجه آلیکاری. هر وها گازنج جکیمبونا رولا ریخستن ناونتوی کرن. چل مالباتی هاتا و داری سرینه و بری وانجی سالی چونیش دفع کات یعنی ایمال و داره امواک عمده مجلس ناحیه گریدوی ریوبری خسر یعنی آلیکاری ما بوان را ام بکن چشتی آن دست مدانه ای هم کنه به نانی وان ام بکن و مال وان تأمین کردن ما اونا برنا مال وان اما وقتی دین دواری مساعدات آن را وایی لفت داره یعنی منطقه که طیبتی سال جی یعنی سال جی خرابات وقتی دین ملت الجامعه پر وضعی خواهد تابانه منظمات الجامعه تنانه تبی منظمی تنجی دعمه کی یعنی پر کم دادن. تیزانین گو پشتی تیکچونا داعش یا لشکری ده سال 2019 دا هجمارک مزن جمالباتن چکداران بری خودان کامپینگ و جعالی ریوبریا خسریا باکر و جلاتی سوری و هاتن آوا کرن. و تایبت کامپا هوله گو نیزی 7,000 کس تیدا بجیه بونه. و گلک جوان نه هموالاتین سوری نه. و ریوبریا خسر هول ده گوان وگرینه ولات وان. و این سوری جی وگرن ناف جواکه. هیجای گوتنه یا گو مخواست نیرینا خلک دوره جی بگرن. لیجبر حساسیتا مجاره کسکی نخواست دنگ بکه. محمود بالی دنگ امریکا باجاروک سرینه.